egameni lenkosi yami Yesu Kristu, amen. Igama lami kwabangandaziyo ndinguzanele Nombengu, ngokuzalwa ndizalwa e-Eastern Cape eNgqaleni, amen. Ndisindisiwe ke, ndiyamthanda kakhulu Yesu owayencedayo nami ngelinye ilanga impilo yami, wandenza umntwana wakhe, wandithatha nami bendisatsho ndikhumbula sixoxa apha ngemini ndishoyisibona with my brother and sister lithi yazi uYesu simtholile engasazi nathi thina thina singamazi, amen. Sifike lapha emhlabeni singazazi nokuthi safela, sifike noba singazi ukuthi hayi kanti khona umuntu onguYesu owandifela wafa ngenxa yami, wafela izono zami. So uthando lungaka olumangalisayo, wafa before mina ndifika nokufika, amen. So ndisindisiwe ke nami ndenzelwa lo nceba yoba ndibe ngumntwana wakhe, ndibizelwe kuye, amen. Ndinamazwi nje endithanda sibonisane ngawo apha kuJeremiah 18. Jeremiah 18 from verse 1 to verse 6. Yeah, put that like English. Yes, my English. Verse 1 to 6. Chapter 18, verse 1 to 6. Okay. Jeremiah 18 from verse 1. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was mud in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Then the word of the Lord came to me. He said, Can I not do with you, Israel, as this potter does, declares the Lord? Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, Israel. Amen. Bawungcwele Thixo wethu onamandla, izwi lakho somandla linamandla, izwi lakho liyaphila Thixo wethu onamandla onke, izwi lakho likukuphila, Father God. Thixo wethu uthethe ngalo somandla kwakhona izinto, bawungcwele izwi lakho kwakumnyama emhlabeni, umhlaba was shapeless, Lord Father God, but Lord Jesus Christ, wena wathetha ngezwi lakho kwakhona ukhanya. Thixo wethu ongcwele, thetha ngalo ke somandla nasekumalanga singabantwana bakho, inhliziyo zethu zi-opened, Lord Jesus Christ, to receive. Inhliziyo zethu somandla zi-opened, Lord Father God, ukuba zitshintshwe, inhliziyo zethu zivulekile into yobana zihlatywe lilizwi lakho, zohlulwe lilizwi lakho, Lord Father God. Masingaphumi kule ndawo sisafana, Nkulunkulu ongcwele, masingaphumi kule ndawo, Lord Jesus Christ, kube ngathi khange sive. Thixo wethu ongcwele, izwi lakho somandla malenze umsebenzi, malifane Thixo wethu nalambewu, Lord Father God, othe ezwini lakho yaye yawela emhlabeni olungileyo. Nkulunkulu ongcwele, soyamila ngoba umhlaba ubulungile. Thixo wethu onamandla, let our hearts somandla zibe ngula mhlaba ulungileyo. Nkulunkulu ongcwele, for your word, Lord Father God. Thixo wethu onamngeke sichithe ixesha, Nkulunkulu onamandla onke size kuwe, ngoba Lord Father God unento yokuthetha nathi, masilivumele ke somandla silamkele linjengoba linjalo. Inceko yakho somandla seyimile, bawona amandla onke yambathise, Lord Father God, athethe konke umnike kona nozomnika kona ba esamile, in the name of Jesus Christ, amen. Amen. Yes, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mhlabelelo uloku ndihlele ile ndaba yesandla, ngizothatha ngesandla today. The hand of God, the hand of God, isandla somusa, ithi siyagcina noma kungathini, noma zingafika izinto, but esandleni senkosi uJesu sisinomusa. Ungazibheka zonke izandla, asikho ukuthi sisandla somusa. Isandla somusa
sisesenkosi uJesu kuphela oyena owasifela eCalvary. Amen. And kulisa ubhuti wethu overseer yethu sangena ngegama lenkosi Yesu. Amen. Isandla senkosi uJesu siso sinomusa. Amen. Apho sifunde khona uverse 1 kufika lamazwi afika kuJeremiah 18 verse 1 kuthi go down to the potter's house, then I will tell you my words. Amen. I will give you my message. Amen. Meaning the message of God. uJeremiah bengazoyithola nobukuphi bekufuneka eqala aye kwi-potter's house so that he can get the message of God. uThixo akathethi noba kuphi noba kunjani ufuna iposition. You must position yourself before umva ngoba uyathetha yena angathetha nobuphi uba kodwa ukhonda wena right ungamva kodwa ethethile. So kwakhosta ukuthi uJeremiah kwatha yehla ku-potter's house so that I will give you my message. And then when uJeremiah efika kule potter's house uyafika apha the potter ibhizi ngapha iyenza iyakha is building the clay. Uclay siyayazi mos udongwe iyenza udongwe iyabumba kusendlini yombumbi iyabumba. I believe xa ndicinga endlini yepotter endlini yombumbi asindlu nje ehleleke kahle. Uyabona la mawufikile kuyasetyenzwa kubhizi yenza izinto zayipotter. And then uNkulunkulu wafika kuJeremiah wathetha lamazwi xa esefikile. Uyabona lapho uJeremiah umbumbi udongo liphethe ngesandla sakhe athe bumba siluwe udongo esandleni sakhe kungashaypheki lento beyifuna but akwazi futhi ngezandla ezizakhe aphinda shape another shape, a best one, a perfect shape. Not lebe ebeyifuna kuqala but uphuma another best food. Amen. Meaning uThixo apha uyasibonisa ukuthi uyasho nalapha ku verse 5 uthi then the word of the Lord came to me, verse 5. He said, can I not do with you? Amen. As when he sends on the potter ibumba oludonga ngeke ndenze ngani ngeke ndenze ngawe lo ngeke ndenze ngani bantu abasha basephola phaki ndibumbe ngeke ndenze ndinibumbe nibe ilento efunwa ndim nathi yazi mawusesandleni somuntu othize okanye usesandleni sento ubunjwa. You don't become what you want when yourself. You become lento efunwa ngumbumbi. Umbumbi ufunani kuwe? Ufunani ngawe? Kuzokwenzeka izinto kuwe wena nawe ungafuni. Othi hayi Nkosi bengicabanganga ke le izokwenziwa ndim. But ngoba uThixo ufuna lapho, ufuna kwenzeke kanje, ufuna kuphume esifeature, esiso, ufuna this shape kuwe. Ulindele this shape or wena ungazibona ukuthi hayi I'm not good to be a cup or to be a bowl. Kanti uThixo he sees a bowl from you, a plate kwabanye asifani. Don't compare yourself with other people. Don't compare with others. Ngoba uThixo uzokushape ngalendlela yakho. He has a specific procedure, a specific way for each and every one of us. Akazi ukusibumba ngendlela efanayo sonke. Amen. Iyandidla ndaba ukuthi uthe eselapha wathi so I cannot do this with you. Indaba yethu yazi iyafika enhlizweni yami into esibethayo ukuthi siyazithemba, sithemba izandla zethu. Sithi sesifikile simamkele lo Yesu, sithi inkosi nomsindisi wempilo yethu, sifuna ukuziphathela ngezandla zethu. Kanti lempilo esiyinikele kuJesu, ngubani kanti lo muntu esizinikele kuye? Zazi kabani lezi zandla esikuzo? So bazalwane kuvuka into ngathi ngazo ndizokhumbuza ebantwini abasha basephola phaki, sikhumbuza nini ukuthi zazi kabani lezi zandla okuzo. Wamkele uYesu siyavuma, but take the hands
okanye abanye uthi semamkelile uYesu uphethwe zizandla zabazali bakhe, uphethwe zizandla zama-friends, amenza lento yona zona i-friends ezifuna beyiyo. Kanti uma usesandleni sikaNkulunkulu, uNkulunkulu ukwenza lento nathi wena le ozifuna yona. Bendliwe ile ndaba nje ukuthi akenzi lento wena ofuna wena ube yiyo. Yazi sometimes size singathi simcekela phansi uThixo wethu engathi akanamandla, ibe ngathi ezinye izinto azenzeki. Kanti ngani into esiziphethele ngokwethu. Let us give our lives to the hands of God. Check yourself. Uhlali kweziphi izandla? Okanye ungazibona ungathi hayi ndisekuyo le ndlela yokukholwa imfundiso, kanti uphumile kudala ezandleni, awusekho ezandleni. Uzofana nolwadongwe ke kuthiwa lawa and mase akusekho chance, masekho ungesekho ezandleni, ngoba lo umbumbi yawa isesandleni sakhe. Kungcono le iclay yawa lapha iwa isesezandleni of a potter. So now umntwana kaNkulunkulu, umuntu omutsha wasephola phakhe, you are a clay, uwele phansi ungekho zandleni or usezandleni zakho, uzobuya ubunjwe ngubani? Who is your potter? Who is the potter of your life? Uyinikele kubani? Ubani ozobuya kubuyisele to the shape lefunekayo. There is a specific shape. I believe there is a specific shape for each and everyone. The shape yam, Mrs. Malifu, I mean the shape of the spiritual shape. I find uNkulunkulu kunezinto as-expectile kimi, kunezinto as-expected kuSisimalifu. Angeke ngokuthi ngoba uSisimalifu sekawenzela so sengifuna ukuhamba ngale ndlela. Unendlela yakho wena wedwa ezohanjwa nguwe ngokwakho, akuhambise lo Nkulunkulu ekubambe ngezandla. Ungavumi, bendidliwe nje le ndaba ukuthi ungavumi ukusuka esandleni somusa. Ungavumi ukusuka kulezi zandla. Ezandla zezomusa ziphathana kamandi, azihluleki. Ezandla zilezi uNkulunkulu usidale ngazo, wathetha ngevili lakhe, wasidala, wasibumba nathi saba ngabantu bakhe. So mawuzozinikela ebantwini or uzinikele kuwe wena self awuzazi, uzothi uzibumba ube yini, uzothi uzibumba ube intoni lento. Na sometimes sibone ngathi elifini ama-dreams wethu amanye asikhona ukuwa-achieve, asikhona ukufika kule ndawo esifuna ukufika kuzo ezinye, kanti uNkulunkulu akasibekelanga apho. Sithi siyazihambisa, sizibambile ndithi, kanti xa uzinikele kuThixo ibe nguye okuhambisayo, uzokubeka straight kule ndawo kumele ube kuyo. Akalahlana, ngeke akulahle, angeke enze mistake akubeke endaweni andibeke mina endaweni kaNozi kodwa bekumele kubekwe mina. No, uThixo akayenzi, angeke ayenze. Mawusesandleni sakhe usendaweni right, usesandleni zakhe usendaweni safe. So ungavumi ukuphuma, ungavumi ukusuka noma zikhona izinto zifike empilweni yakho. Uthi verse 5, then the word of the Lord came to me. He said, can I not do with you, Israel, as this potter does? As this potter does. Lo mbumbi ubumbile, uthe ebumba zawa waphinda uqalela, akagive up ukuthi hayi ndiyasiyekela. NoThixo njalo ke ngempilo zethu akanqala, akasinaleli or akasikhalali. Nyandi ngatsho ngeSixhosa, akasikhalali athi hayi lo ndimncane. No, as the potter naye ibithele ufikile udongwe kuye esandleni sakhe lwawa, but azange ancame, wabuya wabumba esinye isitsha. Futhi siye saba perfect nazo, nale shape ebeyikhupha okwesibini iyaba ishape right foot enhle bukekayo. So noThixo akahluleki ukwenza kanjalo nakuthi qha kuthi into efunekayo ukuthi the main key, the main point kukuba noma Nkosi ungenzekani izandla zakho ndibekuzo dingesuke esandleni sakho. Nkosi uthi uzibuze noma kuyenzeka uyamva uyavakala
mawusangaziva izandla uvuba hayi isandla sakhe andisasiva ngoku kwenzakalani uzibuze umbuze naye uThixo Nkosi yami uphini ngathi ndave ngathi undishiyile ndave ngathi awukho phezu kwami ndave ngathi isandla sakho umkhangele each and every time isandla sakhe singesuki kuwe amen uthi ke esiba ile photha ibumba then mina angeke ngikhona ukwenza and then declares the Lord like a clay in the hand of the potter so are you my Israel amen so nani bazalwane you are this clay we are the clay in his hands into thina masibulele izandla singasuki into yonke akusizazi thina siyasicima ukuthi ngokuba senkonzweni ukuza kakhulu it's good to khonza ukuthi but siyasicima thina sesigqibile ngokuba uze caweni ukhonze kube mnandi no it's not about that kuphela sijabuleni kube mnandi ukuthi yes ibalulekile it's part of our life ukuthi sizeni sikhonze sihlale ngoba kulapho sifundiswa khona but the main key the main point isandla sakhe asisukanga kuthi na isandla sakhe sisasibambile usabanjiwe nazi izandla zakhe ngoba ziyabambana zona akazithatha uNkulunkulu angeke akuyekele nje angeke akuthathe nje akusindise nje for amahala umuntu noevinsasho dithi umuntu nomuntu ubiziwe umuntu nomuntu nendlela yakhe unale product amele iproducile evesithi uNkulunkulu uyiclay kunale product kunale bowl kunale plate siyawazi wonke ama product aproducewa ngeclay ziningi singazibala zibeningi kodwa kunento uThixo afuna ukuyivelisa phakuwo and leyo nto izonceda abantu izosiza abantu but ifuna iproduce nguThixo yenziwe nguThixo ungazenzeli ngoba mawuzenzela ayizuba iseyiyo le kaNkulunkulu mawuzenzela ngokwakho ayincedi ayizukunceda ungazenzeli ngokwakho into kaThixo le ekaThixo bendliwa nje ile ndaba okwemindi thebaza sikule mfundiso sikule salvation singabantu abatsha asizithathele into yethu le asiziphileli ngokwethu siyaphiliswa nguye isalvation nguye ositshelayo ukuthi Zanele ungenzi ngaso Zanele yithi Zanele ndikufuna apha Zanele yenza this ungakopi ngokwabanye abantu uThixo nendlela yakho ungakopi bayisinandi akayenzi so nama yithi ndiye uthini kuwe njengombumbi wakho uthini kuwe ukwenza njani ukuholelaphi so uhleli lokho bazalwane ingathi singabuyela emakhaya ke siyomcela simfuneni njalo simhlala simkhalela Nkosi ndingasuki esandleni sakho ndingaphuncuki esandleni sakho ndingashiywa sisandla sakho ndihlale nisesandleni sakho ngoba isandla sikaNkulunkulu siphathana naye amen